pozdrav ljudi, ovdje Armija legendarnih orlova i danas imamo jedan kratak video o tome kako instalirati i koristiti TeamSpeak 3. Pa hajde da krenemo. Otičite na ovu stranicu, link ću ostaviti normalno u deskripciji i to je stranica TeamSpeaka. Otičite ovdje downloads i client. Da, i sad treba slijediti da ćete klatiti 32 bita ili 64 bita. No, za Windows, ako imate nešto drugo, za Linux, Android, ne znam šta će biti to, dobro. Ja imam 64 bita sistem, tako ću da skinem. A sada ću vam pokazati kako vi da skinete, kako vi da vidite koji sistem imate. Čistimo My Computer i onda System Properties. I to piše bukvalno 64 bit operating system. Tu malo možete vidjeti i druge stvari, ali to sad nije važno. Ja skidam ovaj TeamSpeak. Čekamo sad da se skine, to je to. I evo nas ljudi nazad, kao što vidite skinuli su TeamSpeak, evo. To je ta instalacija i sad ćemo da pokrenem instalaciju i da vam pokažem kako sve to ide. Pravite instalaciju, već znate kako ide. I sad čekamo da vam opakujete instalaciju. To će ovdje kao u svakoj instalaciji što radimo samo next. Evo, ovdje dole, next. Sad dodajte da ovo gore mora da vam bude čekirano. Mislim, možete biti čekirano da se neko nazivno da prebaci $. Ovo je da vam TeamSpeak radi samo jednom posle instalacije. Znači, instalirate ga i ako kliknete ovdje, kad ga upalite, radit će normalno. Kad ga ugasite, više neće moći da se upali, nego će morate da obrišete pokući. A zato kliknete ovo gore i next. Onda ćete zabrati gdje želite da instalirate TeamSpeak. Meni ovdje sasvim odgovara, kome je odgovara ne provedi. Ovdje recommended next, dobro. Ovo ću da auto-checkiram, pošto meni overwolf ne treba. Tako da next install. I run TeamSpeak client i finish. I sad ovo je ta instalacija koja više ne treba, a ovo je taj TeamSpeak. Mislim, treba da vam izađe posle par sekundi ovakav prozor. Također ovdje su licence i niko ne čitam, tako da accept i next ovdje. Ovdje ćete izabrati nik. Evo to je moj nik u botu. Kad izaberete nik next, push to talk. Voice activation, to je kad pričate se mikrofon automatski upali. Bukvalno kad se smijete svi će čuti, bilo što da radite svi će čuti. A push to talk, ako izaberete dugme, vi birate kada da brišete. Sad ću podesiti dugme koji mene odgovara i nastavljamo naprijed. Evo, provjeravate da li vam radi dugmen, evo, jedan proba. Evo, moj dugme radi. Next. A ovdje za mutiranje zvučnika. To meni ne treba, tako da neću da stavim ništa, ako me treba neću staviti. Next i ovdje birate da li žele muški ili ženski glas priča kad neko uđe u kanal, kad izađe iz kanala, kad izbace, znači bilo šta. Evo da vidite kako to izgleda. Channel switched. Channel switched. User left your channel. User left your channel. Channel created. Hey, wake up. Hey, wake up. Channel created. Meni isto uopće muški glas, tako će njega da izabere. Next. Mislim, ovo očekirati, to ništa ne treba. I finish. Sad da bi vidjeli kako to ide, ja ću ovdje ukucati. To je nick, server password koliko server ima lozinkom. I ovdje ćete ukucati ovu adresu koju ću ostaviti u deskripciji. To je adresa Armija legendarnih orlova od TeamSpeaka. I sad kliknite connect.
connected. Kao što vidite, tako izgleda taj kanal, to je taj server. Kad uđete na server, prvo morate da ovaj kanal Channel pravila. switched. Čitate pravila, to je najvažnije. Komandir, zamenik komandira, borbeni oficir, regruter, mlađi oficir, komandir, zamenik komandira. Također imate ovdje čekaona, vod 1, vod 2, vod 3, vod 4, vod 5, čarki 1, čarki 2, AFK, administracija, to je jedini zaključni kanal, muzika i pravila koje sam ja trebao. Također imate rankove, gost, ja sam trenutno gost, a ovaj sindikat, on je komandir. To je to, ako nešto treba, imate neka pitanja, postavite u komentarima dole, ili me nađete u igrici, evo sad mi nikt znate, pa pitajte mi tu. To je to ljudi, hvala, doviđenja.